Pertama.
pero kung hindi, may lang gendong. Okay. Kailangan kami na yung balapang. Jadi rombongan berikutnya rombongan kloter kedua yang akan memasuki ruang penerimaan tamu. Kita mengarah ke babangan tenis. Kita mengarah ke babangan. Para tutup lebih tahu yang mite. Nates ada yang le? Iya tahu yang daw bukan pada ko tengah share kami lapor. Oh? Itu saja yang memang ko. Ang punca. Mana yang main punca? Weh, masih ada itu orang. Lara. Oh. Berarti nak kirim yang main daftar nang kalau nak mati. Iya, tahun kami yang macam tadi tambah ya, kapalawan. Yang kita tahun bukan ini tadi kapangan talo. Iya. Weh, mana dia orang macam dia? Pertama kita tahun lagi tumba. Kalau kakak punya nenek kuin satu kepada itu alam satu dapat lalu kita nenek dan peta. Yo nenek kuin. Adakah?
Hari minum kopi. Oke. Mangga bukan? Hah? Sudah minum di bawah tadi. Sini. Pas senyum om ke kamera, bukan Ya, yan mo kasi sa itu. Tak ada api ni, anu berapa itu ya, aku ya. Kunay ko kaya kadang mo pa. Iya, ko irum ni, woi mi male mai sama ada ni nan tadi oh. Oh, nung ko pa ko na. Sega, iya, iya. Kami naman na siya. Hindi man mangyayari. Hindi na pa kami kita ko milangit. kasi ngayale. Nano, lamal yung mayarok ko. Maria sir no, ano sampo kayo? Belum pula kok. Boleh, mana nanti keuntungan. Una, TM tamu TP bersama bina TM tamu ya. Istirahat mungkin. Tontong mempayan temai tetian mali jumai bana lembang rak dan nombok temai tanda kasih pakaborosan jumai para rakna pentutual lipu belanda susi moya unia mambelalalan mulai temai buntu saratu rombo ma laku-lakuan tanete umborong manik antamela mengkarapa tamate kamarintinan kunoa makamban toda sarak diolu batang dikalemi manimpa pempatuan diolu tondong to batang mi pagkapanal makamban sarak diolu bakban lembang lek manimpa pempatuan diolu para na pentutual itu apabila na torroto manarang kami kamu maapasi pihak talang unisung torroto pande kami maapasi seseharusan tontomi alumni kada nenek dada mitulang denni bisara todolo lentenan panikuan ia menapu maringan batelentek mi naputi nimbak pesoyanan rarame rampun tongkuni aloleko na indo masukan tutun munisungi kulla rombe malayun na inde makdadi liu kaboro kumuatang lama lusaya saburan ulang rarak na temai tetian mali tangla di kulle di tanan ni masua sade perendem bulan na temai tanda kasih pakaborosan
Tuntong kumina puri manda kada puang napabintin bisara to tumampara rata. Ammi sikuta na masolangasan kami sikuan ng gamairi. Kumuha talaw tongkon si pakatana toruang gatorantang buwangan. Talaw si pakara daw nisong makalima na tema ito punong penana. Moira kan natang tiladong mikita malante barung-barung di pamadato. Tang tipalida mikita malante lantang karampuan boyo. Abambay marasan siya mikisi tirolindo tema ito meraputal lang. Si pemanta kaboro makalima na tema ito makapunan na umpulambanan ni temay surungan sepu makalima na temay taduan sakpa di dandan mali laku batang di kalemi undong rika kumuambay marasan siya mo kumiung tarimay temay bura na padang temay lumpa na pa panaungan taduan sakya pentaduan way matan di kuadeno pa na pumasakya rami na marudindim penami solato batang di kalemi. Pagkapaden na siya upa na merorotua na tamatasik na mempalumpong mura parayan na tamaminang. Natuntong si tamu tasik tamanda si bidang minangan talante alulo tapatulako kunla tarandelulangan. Nakikuha tabe tangla na putiramban toratua mi tangla na puripang parayan mi. Kailangan pagansang laueran hindi pagansang tangkepelalan. Laung kambyo santong ite may sangarara mi laung kabiri ti bulan ite may pagantian makaraeng mi si turutuinan minimum pamanas sa kaboro katungkunan milyong tema allo to temo iya mo to katungkunan kamarintinan na siya mga mota jong may simbuang rampo tungkun marintin mempatumali tutun kaboro lako siya nene renal pamanas sa kaboro mo katungkunan na diolantang numero 15 saya laku 10 kasera katungkunan kamarintinan na siya mamaknopa kutoleng katungkunan kamarintinan na bati ne karel jung may bolo rampatungkun marintin mempatumali laku siya pamaknopa umpamanas sa kaboro mo katungkunan na diolantang numero 10 sa laku 10 apa katungkunan kamarintinan na sanda jumay morowali rabu patumali tutun kaboro laku siya nene renal umpamanas sa kaboro buka mo katungkunan na diolantang numero 15 sa laku 10 kasera katungkunan kamarintinan na siya nene na aurel jumay tete induk lara rampotong marintin mempatumali lagu siapa pak nopa umpamanas sa kaboro mo katungkunan na diolantang numero 10 saya lagu 10 apa katungkunan kamarintinan na siapa pa na dia jong may tete induk lara rampo metanda mali tutun kaboro lagu siapa pa nopa umpamanas sa kaboro buka mo katungkunan na diolantang nomor 10 saya lagu 10 apa kumuha susimo sa ngarara mi nasaburan dan dipuruki bulan tanah dede darak tungka dililaki nakuha bating na tumiruputan lang Mario na makalima na to na kapunan nao kumuha karampuan tatongkong untong ni ang lelego na hindi ino kasukan tutong manisungi kula makaririn na hindi makaroon di kaboro di mga kulusang lampa endeg no di sarande maaw tangkilaso ulang mo di mga talo tangputa sarande maaw tangkisin di kwa di nopa di bupa paraya ang taguntong mura si tuntong tua bintik si tande paraya tuntong isi mga si karende bulan pasok ulang Allah tatapulaku kedua tarande ulang kinang buang tulang katayan tulang dan harap-harap ketumang parata mengenai laka memang leto ngorong masak kemairi ulang dote gelik na parang kayu
Ya, maka melipakalnya itu may protokol may pematuan pa, eta suruh pada itu may patuan, tahapan na di pamatak di patutul atau kita keluarga, yang itu kita patutul ni soal nasang, nah ini rumah alingkan na bahan kita tontonan ta soal nasang. Ini na kete, baik na siapa na kadia dong may dia dong may tete induk lara na umpatu sa papaan na nopal. Ya, quality baik na sa papaan na dia dong may tete induk lara umpatu sa papaan na nopal batu siya nilina na sili. Jadi lagi mana saya awal dong kita induk lara buka kepanan lupa sini. Nah mana sekarang itu menasa ketungkulan ni kami tonton kita kulit semua. Kadang dong. Papa dia. Oh ya. Halo. Ya aku pentai kalau kulen dapat selalu mata laman kudan dan gaya. Talang menguramak peninggalan tahan menguramak pakaian. Kumpa kalau pandang kita mati selalu nabating kebakasi yang sambut karena pengalut lalang Mario. Kenapa mata-mata kita menguramak tambang. Kenapa makan dapat tangan dari gugutan si piadera. Dan dia peningan dan sama sabu. Patungkulan kemarintinan na siya Nona jangan simbulang rambut marintin dan patumali dilaku siya Nona itulah pak patungkulan kemarintinan na siya Nona jangan simbulang rambut patumali dan patumali dilaku siya Tahya marasan mau panas sa kador patungkulan na Diawan tak membawa sang 25 selaku sang aplikasi. Ada member panggung. Ya, turun ke kita kalau ko malabi na paringe. Indo ambe. Sama parenta pandita pastor sola malkana. Jangan mau pergi semua nasang. Mamang kimani buang na apoy na pangrigan tayo Nepalen. Bulan na Nepalen dito urusan ma mendadak. Na solamay atau kami sa ngayokana. Kasihan teman-teman. Ya dulu saya mau bertanya di sana lagi kemana ini? Ya dulu terong. Mari sama tandok. Nah suara ngira ko paut. Apa nak buat keluarga nak gua?
laki sorong sehingga mau 250. Jadi bendaharanya paut silakan mas surat misisan nek kuinda kok 250 dan apa masuk kok. Oh, mari semua. Lihat ya Tina. Lalu kamu tanduk. Ya deh, luka tanduk. Kalau terpakai sipai dan kasar-sarai tendok tak selama diputus-putus ya sampai sekarang. Ya, oke. Ya dia lebih ke rumah mau. Iya. Oh, ya. Sianek pite, sianek lude, sianek neli, sianek surai, peong darmane, peong rampai, seorang teh. Rikare, to minae, to barae, sombong beruke, panditae, pasare. Tanah nenekku. Ya dia nyalanya lagi nah, tak ada tutang tu. Kapalembangnya dusun mengguliningnya dusun Tenggaran ketua PPL Siane aloe, siane gare, papa datone, papa lere, sian lo surae, peong geretie, siane datone, siane irake, pong rimboe, papa donai, pong randai, pong sangkai, Tomase, Paritange, no Suriae, Pong legale,
Rose. Jangan te gue. Buang. Oh. Peong pindah. Rimbo. Oh, bukan. Jo ane. Jo mo. Oh. Tama dito. Kamu. Oh. Ne bunga mana mo to? Peong melai. Ada perjuang keberatan. Ada kok Pak. Iya. Anu perlu dulu. Iya. Papa Henry. Peong lu kue. Benar hilang. Oh. Era tubirisan. Papa dia Nere nama tetana sana pitte. Nah. Sana pitte. Nama me. Dia. Oh ya, mate Iya, iya ini mo. Papa Ojae. Mama Isare. Walang mirapan. Siapa yang nasarok ke? Siapa yang netae? Resi Ne plae. Thomas Pongedi. Ano po pa dari? Coba anak suat anak keluar kondalan. Datang Surya. Iya. Nek datu. Iya. Yo ya. Aku Sepie. itu lewat. Saya punya ini. Iya, kok Pak ada tendok Surya, soleh. Iya, mau kukuh teh, kukuh sangat ini. Minta ada, ini keluar di nenek ada tubuh ada. Mama dayume. Ne kepine. Ne pranse. Pong pekoe. Gor-gor tong kote. Pong dini. Pong karmane. Sari rimpilan, pagari mai. Pengosidan. Pong sidane. Oh. Mana kuah kesa wanuan tanda tanah itu. Papa Rusem, buang. Ya, harus buang. Kapu. Ini kau bisa kami hari ini naik. Ini siapa hari ini naik jam? Kira itu sama. Posi dah lagi bang. Ni ko pambi di dak tak ko kilala daw. Ah, tidak. Kan ku kira lagi. Posi dah. Barakatan to niya. To Oke pemirsa, demikianlah satu kegiatan namanya mentawah atau membagi-bagi daging gratis pemirsa. Geser ke dukung mana? Nasa lagi ungkwa. Manu Kurang semangat mau tunggu karena salah. Oh, komendo.
Oke pemirsa, boy kudu kita tutup live kita. Oke, kita lanjut di kegiatan-kegiatan berikutnya. Oke, kita pamit dulu. Terima kasih dan sampai jumpa.